Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ket naggapoy ti pagayam tayo, arag pailinged itinagan a Maricar, maripod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoyman ti konana. Dear Mr. Lonely. May saak a babae a maibilang a two-timer. Ket gapoy ti daytoy nga aramid ko, nagbalatek metla ang kanyak. Bueno, papagayam, intay nga rugdenggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Maricar, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talaga ka di asaanan ang mabaliwan ti pangedeng mo, Maricar? Nakapangedeng ako, Jonathan. Sumurutak ni Jemary ijay syudad. Kasano nga rudan ti relasyon ta? Sa anak mat nga agnaed ijay. Kanayo naktumot lang nga agawid. Tapno kanayon tamat lang nga agkita. Sapay la kuma, tadi nagtulip-lipatan, Maricar. Ay-ayatan ka unay. Katjak ayat amapukaw ka. Sa anak to amapukaw kan ka. Iso nga rod nga umadayo ak nga agtrabaho. Tapno matulungan ka nga agurnong para iti panagkasartan to. Agyaman no kasta. Kat, kaano nga rod ti panagpasyudad yo? Inton Sabado. Okay nga rod. Agan-anad ka kumaakanayon ijay. Nakapagpakadakan ka ni Jonathan? Wan gayam. Kat, pinalubusan na ka? Siyempre, kan uray saan nakapalubusan, ti kayat kulat at imasurot. No apay mat ngamin, ama iturad mo apanawan ti boyfriend mo. No kas ka ni Jonathan ti kagwapo ti boyfriend ko, ay, jak to pulos panawan. Tapay mo. Anya nga ti amok no agawan ti sabali. Kampante ak asaan nakabasta isukat ni Jonathan. Apay, anya ak, pangit tapno isukat naklatan. Sabagay, may sakamot kadagi ti kapintasan di ti lugar tayo. Siguro, adumat ti gwapo ijay syudad, anya. Apay, ada planom amang isukat ka ni Jonathan? Awan matkat di, agdamdamag aklaan mat. Isu nga rod asumurutakan ka ijay syudad. Tapno daras kami ang makaurnong, kat matungpal ti plano mi, apa nagkasarmi. Talaga gayam apanawan nakon, anak ko. Nanang, kunak man no okay lang kada kayo tiya adayok. Gaputam mo akasapulam ti trabaho. Hanggang numabalin, jak kayat nga umadayo ka. Gaputag may sakto na mabate dito balay. Saan ka di akinunak, akanayo nak nga agawid? Wen, hanggang maikaawa ak tulat ta. Bantayan nyo kit din ni Jonathan, nanang. Ipulong nyo kanyak no addamadamag yu amadingar aramidan na. Ay, nasingpet-met ni Jonathan. Saan tumat siguro nga garamid dayjay iti saan mo akayat? Sa bagay matkit di ngum anya nga iti amuyo. Amangan lumasulisog mat iti sabali a babae. Ay kat, saan ka nga minon nga umadayo tapno mabantayam. Anya nga iti mapasamak kada kami no bambantayak latan ni Jonathan, nanang. Kayat ko ti mapan agtrabaho ijay syudad. Tapno daras kami makaurnong, kat makapagkasar kamin. Ala nga rod, anak ko. Kat agan-anad ka akana ayon. Naisaganam amin ang dagiti requirements mo? Wan, Gusto mo't nga rod, tapno makarugi ka na dagos. nagadumot gayam ti emplado iti daydi a department store. Wen, talagang ado. Gaputa ka sa pulan ti ado at trabahador. Excited ak matan nga agtrabaho gayam. Saan ka ang madanagan? Kompleto matan ti requirements mo. Iso ang makapagrugi ka, iti kabiitan a panawan. Hi, miss. Mabalin ti makiamam mo. Madama ti trabaho, sir. Amangan numaong tanak. Siyak ni James. Mabalin na maamuan tinagan mo. Anya ka diti imayan nyo dito, sir.
Gumatang, wano makiam-am mo. Gumatang ako, ma. Ngam itay makita ka. Naginteresak ang makaamamukin ka. Siyak ni Maricar, sir. Mabali na maalat ti phone number mo? Kas na kun, sir. Madama ti trabaho. O sige, panawan kayo pa eh. Sa anak nagsardeng subli-subli nito eh. Aging gaajak maalat ti cellphone number mo. Anya? Apay nga taasaan matan ang mapukaw iti panunot ko day diyan, James. Naggwapo gayam. Ay, naitid ko lakit nga rodan ti number ko kankwana. Agayat ka no kanya. Api nga taasaan ko ang maibaga kankwana nga adan nobyok. Agayatak mat nga takin ni James. Agputno ka man kanyak. Ni ka di James, ti ka doam arimwar, ha, Maricar? Ah? Ay, kwa, isong agpaiso gayam. Dakas ka di? Anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Adan ka ayan-ayat mo. Ita, damagam kanyak. No dakas ti pan nakikuyog mo iti sabali a lalaki? Diya ka mo gayam. Ngam panagrik na, agayatak ni James. Anya, kasano ni Jonathan? Saan mo ka di nga ay-ayatan? Ay ayatak ni Jonathan. Apay nga rod anak ko na mga agayat ka ni James. Diya ka mo. Mariribukan akmat laang. Ngam ay ayatak lata ni Jonathan. Diyak amukan ka. Saan ka ang maawatan? Apay anak kaawag ka, Jonathan. Kumusta kan? Mailiwa ko na yan kan ka. Kaano ka di man ang agawit ka? Agawid akin dun Sabado ditan. Agpeso? Wan, uray siya. Mailiwak mo tan kan ka. Sige, urayan ka nga ron intong Sabado. Kat, kumusta mo tan ni Nanang? Okay lang, mat. Nagkita kami lang itay. Nasaya at nga rod no kasta. Kailiw ko mo tan ni Nanang. Kuma, saan kan ngagsubling agtrabaho dita syudad? Saan ka di ang nagtungtungan tan at tumulong ak nga agurnong para iti panagkasarta? Sige nga, Rod. Habarang inton umay atawan. Umdasan ti ornong ta pagkasarta. Wan, Jonathan. Adapay gaya man plano yung agkasar ka ni Jonathan. Katwan mat. Pangasim nga rod talikli ka munday jay a James. Sorry, friend. Ngam kasladyak kabailan aliklikan ni James. Anya, kayat mo asawan? Kayat mo idaadwa? May sa ti pusom. Makaamuditan no anya ti mapasamak. Basta naragsakak no kadwak ni James. Anya? Kahit ko, agpasyarta man na ninton Sabado, Maricar. Saan ang mabalin, James? Agawid akmanan iji lugar mi. Kaya't ko matamakita ti lugar yo. Mabalin ka diti sumurot kan ka? Ay, kwa, saan ang mabalin? Apay, saan ka diya sinumbatan nakmoten? Anya ko matidagas na no sumurutakan ka. Saan ko ngamin ang naipakaamokin ni Nanang nga addan ka ayan ayat ko. Inutak pa nga ibaga nga addan ka ayan ayat ko. Kasta ka di? Wan, iso asaan pa'y amabalin asumurot ka kanya. Nakaragragsakak. Tanakita ka manan, Maricar. Mabit lang ha. Basaag lang no asino daytoy. Ni. Asino ka di dayta? Kita akman? Ay saan Apay. Ada ka di ilam-lamang mo kanyak? Ay kwa, awan. Saan mat lang nga importante. At tinasayat, idapag lang ang ti cellphone ko. Itikas na, makapagsarita taan na yung bag. Agbati kayo manin Nanang ha. Agsubli ak manin iji syudad. Kaano nga'y manan ti panagawid mo, anak ko? Saan ko pa'y ama ibaga Nanang? Basta,
Awagan kayon tulatan no agawid akmanan. Ay, Kat. Kumusta kayon kan ni Jonathan? Okay kami, mat, nanang. Saan nyo pa'y nagtulagan? Aya, no kaano ti kasaryo? Agurnong kami pa'y, nanang. Sapay ko mga road, tamakaurnong kayo adagos. Iti kasta, saanan amasapol nga umadayo ka, anak ko. Apay matasan mo asong sumbatan na iti awag kan chat ko ken ka. Pasensya ka na kuman. Busy at lang amin kadagiti kakabagyak ije probinsya. Ket, kung stamat ni nanang mo, naibagam ka din di may papan ka data? Ah? Ay, saan pa'y? Ngam na ibagak nga adagar-aram kanyak akursunada. Kasta ka di? Ket, kaano nga rin ti panangyam amom kanyak iti pamilyam? Basta, madanon tulat na. Aguray ka laang, James. Agyaman ak ta pinatgamtikid daw ko, nagsarita ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Amok asikat ti kaayan ayat ni James. Ah? Amom ni James? Siyak ti asawa na. Adda na kay baga kanyak, nga adda paglulukwan na babae. Iso ang nakapagdesisyon na kakasauga, sakbay amala daw ti amin. Anya? Adda asawa ni James? Addan may isang anak mi. Iso nga agpakpakaasi akan ka asinaamon ni James. Anya? No saan mo asinaan ti asawak? Nakasagana ak amang idarom kada kayo. Apaya nagulbud ka kanyak, James. Adamot gayam asawan. Sorry, Maricar. Ay-ayatin ka ngamin. Saan naramid ko tinagilimad ken ka? Lino ko nak. Sorry talaga. Manipod ita. Saan ka ngagpakpakita kanyak? Saan? Diyak ka ba na mapukaw ka? Ay-ayatin ka unay. Addan asawam. Iso ang mabalin ka di. Pumanaw kan. Kat saan kanton ngagpakpakita kanyak? Anya ti pagsangsangitam? Gaputalino ko naklang day kaya James. Adamot gayang asawa na. Saan ka man ako di sangit dita? Awan karbangam nga agunget. Tagpada kayo lamot. Saan ka di alino kung matlaang ni James? Tinagdumaan nyo laang. Ti adda ka ni James, asawa. Idinto ta si kakot boyfriend. Iso nga agpada kayo laang aman luloko. Apay anak kaawag kayo, nanang. Anak, panagkunak, adanas kan amamwam. Anya day tananang? Amom ka de, nga adanas sikugan ni Jonathan dito lugar tayo. Anya? Sana nang, sana pudno day ta. Day tati pudno, anak ko. Kasano kumana pasamak day tananang? Ti agwarwaras adamag, napikot ni Jonathan, kat masikugan jay babae. Iso arumbang nga ikalaisanan. Apay ngawan na ibagbagan na kanyak. Siguro ako di na maiturad nga ibagakan ka. Kayat ko ang makasarita ni Jonathan, nanang. Kayat ko ang malawlawagan ti amin. Sige anak ko, agawid ka nga rod, takasaritam ni Jonathan. Wan, nanang. Anya tinapasamak, Jonathan. Pudno ka di ngagkalaysakan. Sorry, Maricar. Nga masikugan ni Cynthia. Awanan maramidak. No diti mangikasarkan kwa na. Apay aliniputan nak. Agpada kami anabartag. Katjak na puutan. Nganda na pasamak kada kami. Pakawanan na ko, maha Maricar. Basog mo matlaang. Tanusaan ka ko mga imadayo. Saan ko mapasamak ti kastoy? Anya? Siyak pa'y ita ti akin basol? Pasensyakan. Ngam nasakit laang tinakam ko iti mapaspasamak ita. Sikat ay ayatak.
Ngamnas kan nga ikalaysak ni Cynthia. Gaputa masikugan. Nagsakit gaya. Nagsakit. Gaputa na pukaw kung agpadpada da James kan Jonathan. Gapo siguro, tas saan ka? Maikari kadakwada? Anya ti kayat mo asawan. Panunutam ngamin. Saan anasaya at inaramid mo? Iso ang nagsublikan ka, ti karma. Gaya. Ita, si kalakat nga rod, tinawanan. Mabalin ahos to kagaya. Daytoy siguro ti supapak ti madingay naramid ko. Enton maminsan, agbalin ka ngamin anapod no. Iti kasta, makasapol kamat iti lalaki nga agbalin mat anapod no kan ka. Sa anak nga imikat iti trabahok, Mr. Lonely. Ken sa anak mat adimar ay iti kasar ni Jonathan. Aging gayta, single akpay lang. Kastan ket agyamanak, to'y pagayam nyo, Maricar. Agyamanak mat pagayam Maricar, iti dahi apakasaritaan, ket ti makunak, saan mo kuman nga ulitin ti naramin mo. No kayat mo nga adalalaki amang seryoso ken ka, rumpeng laeng nga agseryoso kamat. Amin asaan anasaya at akababalin, addalatta katukad na. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ni Maricar. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para ti script ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay panagdingeg. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Maladingitan anak ko. Taalaan na kamot ti asawa mi di lugar da. Sapay adayo ijay. Di kay madanagan nanang. Tapasaray umay kami matla sumarungkar kada kayo. Ay, agyaman akno kasta anak ko. Amangan no inton addakan ijay. Kat saan mon ama isa parti umay ditoy. Mabalin ayamat adi kay pasyaran nanang. Kanayon kayong awagan iti cellphone. Tapno saan kayo unay ama ikawa iti kaawan ko. Numabalin la ko maaditoy kayo laangan nga agyan. Imbagamot ngamin ni Darwin nga ijay kano ti ayan ti trabaho na. Anya ngay nga rood. Saan ba't amabalin nga ibabaw iti panakyasawam anak ko? Ay, unay kat ni nanang kun aya. Talaga akas ta, nanang. Uy, dan tinapinta sa bakit ko ah. Itatada ka dito eh. Ibagak ti kayat ko, bakit? Awagan naklata ka din iti Meli. Tiyak kayat ti bakit. Tasanak pa'y matabakit. 25 ko lang. Matungpal ti kinunam, bakit? Na, matungpal ko nang bakit ko nang matlata. Ayun gaya man niya. O sige, tapno di mo mat ko na. Darling, kunak man langit. Mayat pa'y. O, anya di ko na mga ibagam. Kastoy na eh. Tapno naragragsak ti buklenta a pamilya, masapol adakkel a pamilya ti buklenta. Uray ganak ta iti sanga dosena. Ha? Ay na, agasam ngay. Di pa'y kasla akton takong. Ha? Ay, kayat. May salang ti kayat ko. Anya? Ay, saan mo't darling? Naragragsak mo't laeng, no ado ti anak ta. Narigat ti aganak kan agaw awir. Sige, naipilit mo ti kayat mo. Agawid aklang. Ha? Ay, saan Saan ka nga agawid? Bakit? Bakit manin? Kunak adyak kayat ti bakit nga awag mo kanya? Ay, sorry darling. Saan ton? Walisak man ket di lagi ti bulbulong dito yung paraangan. Tanya, nakaad-ado.
Agkaiwara. Balasang kau. Si kakak di asawa ni Darwin. Ay, uwan, tata. Apa, Ada iba gayo? Awan, balasang kau. Itala ngamin ama kita ka. Isu adinamag ko. Dahil jeti balay kau. Balay, agkaruba tayaw. Awan ka duwayo di tadakkel abalay, tata? Ay, awan, balasang kau. Balo ak ngaminan. Ni, adda tugaw dito'y sirok ti kayo itinagbaetan ti balay tayo. Agtugaw tayo man kit di, tata. Tagsarsarita tayo. Agyaman na ak, balasang kau. Ay na, mailiwak meten ang makisarsarita. Apay, awan anak yo, tata? Ada, pituda amin. Nasawaan damot amin nun. Kat adada iti adayaw. Kasta ka di, tata? Oh, kasla da pampanunutam darling. Kuang amin. Nagtungtungtung kami itay itila kay akaarubat na. Kasla naliday. Pagkunamat? Kailiw na kanuti kasarsarita. Iso aday kay, nagsarsarita kami. Mayat nga rod, darling. Tadagayem mo akarubat Seryoso darling. Madlaw ko ngamin akasla na baybayan. At damot anak na ditoy. Sabali lang ti palayta. No daduma, makitkitak nga umay namat paspasyaran ti amana. Kasta ka di? Ay, malagip ko lang kat nga rod ni nanang. Dandan ni dinak palubusan idi umayak ditoy. Ay, wanan niya. No kayat mo, darling. Intaya ba ni nanang ditoy? Tagasawa dan itilakay agayem mo. Nego. Puro kakalukwan. Anya agayim akon kunam. Nagsakit ti kinudot mo. Amo, balasang ko. Kasangay ko inton bigat. Ay, malagipdak nga tapay dagiti anak ko. Apay, tata. No agkasangay kayo, awan ka diti umay kadagiti anak yo? No daduma, adda. Ngam no daduma mat, awan. Ala, bayan nyo, tainton bigat. Da kami ti kadwayo amang celebrar iti kasangay yo. Ay, agyaman ak no kasta balasang ko. Uray kaskasanaw. Mariknak nga adda mangipatpatag kanyak. Uray basti ti pagsasangwan tayo, tata. Tinapatag. Naragsak tayo. Amo, balasang ko. Sipud adda ka. Dakkel tigimin awaan tiriknak. Taadda makasarsarita. Kasta ka di, tata. Awan ka di ti sarak mo ita, darling. Awan. Apay, kayat mo ti agpasyar? Saan? Kasangay ka no jila kay akaarubat na. Sorpresaan taman. Agluto ak itibasit amakan. Taaglalangan tayo dita sirok ti kayo ang nagbaetan ti balay tayo. Mayat nita. Bilibakan ka. O na, takasi mo tigayim mo alakay. Apay nga rod asabali tangirsim. Kasan mo asabali? Alakit din, yung kaglutoon. Sige. Awan gayam, tulungan ka langin. Tane, at danjay gayam mo ijay sirok ti kayo. Kaslapad padanan na ka. O sige, agluto tangaroden, tapno mabibit. Happy birthday, Tata Anton. Happy birthday, Tata. Ay na. Pagsasangwan tayo dahito ibasit ngayon luto, may kinibakit. Ay na. Agyaman na kada kayo Happy birthday, Tatang. Ay na, agyaman anak ko.
Agyaman hakta may ka. Wan, tatang. Amom, Milton. Gayem mi iti asawak ti amam. Kasta ka di? Agyaman kada kayo, ha? Ala, pagsasangwan tayo dito, basit nga inluto mi kinibakit. Kas panang silibrar tayo, iti kasangay ni Tata Anton. Nagawid ka din di anak yo, tata? Wen balasang ko. Adak ano nga minaskan nga aramidin na. Diag may sa kayo manan. Ay, awan ti mabalain balasang ko. Idi pinadakal ko ida. Tinted ko amin akabaalak. Naragsakak anang ipaay iti pagrebengak kadakwada. Ngam itatalakaya ko. Saan ko idang obligaran amang bantay kanya? Ada kadakwadan day taa. Adamot ngamin obligasyon da iti pamilyada. Kasta ka di, tata. Ay, nagrigat mat gayam tibiyag tinataangan. No panawan ti anak na. Apa yun balasang ka? Napauling magkamatan. Kwa tata. Sige adapay gayam aramida. Sige, balasang ka. Darling, masikog akon. Ha? Diyak la imbagbagata sa anak pa'y asigurado. Ngam itata sigurado, iso nga imbagakon. Agpaiso ka ni darling? Ay na, umay ka man. Ay na. Ibaba na, kamangan no maibatan na. Diyak ngamin mas baaran tiragsak ko. Kat, anyang ay, patuluyom ka di jayang baga, amay salang ti anak ta. Idi dayta. Ngam idi nakitak ti kasasaad ni Tata Anton, nagbaliw ti panunot ko. Anya ti kahit masawan? Inton makiasawa ti anak, panawan nanto dagiti naganak na. Ket kakaasidan to ang mabati, awan ti mang taripato kadakwada. Iso ano maminsan, may mayat, no adu ti anak. Tano kas pangarigan man nakiasawa dagiti daduma iti adayo a lugar, at dalata mabati amang taripato kadata. Juan, kastamat tinapanunot ko, darling. Dakkalan ti tiyan mo, darling. Mas dawak. Kasla nagdakkal unay. Singin samot dagiti ipasngay mo. Yung ka man nagpa-ultrasound, tapno amuta. Saan? Tapno sorpresa? Katapno saan ka amarigatan dito'y balay. Intaalahan ni nanang mo. Tapno adda kadwam dito'y. No adda ak iti trabaho. Agpaiso, darling. Intaalaan ni nanang? Wen. Ang naman niya ti kahit mo. Intaalaan, tapno adda kadwam. When no intaalaan, ta ipaasawa ta kinila kay Anton. Ay, sika talaga. Puro kakalukon. Awan da akas timbaga ka. Nagasawa danton kini Tata Anton. Di santo na pumanaw dito eh. Ha? Oo. Di nasaya timbaga. Agmay-may sa ninanang iji balay na. Agmay-may samat ni Tata Anton. Di no agasawa dan. Duadan. Yakamukan ka. Basta, kaya't ko nga dakad kadwak dito'y numapan ka agtrabaho. Ay na, anak ko. Dakalan ti tiyan mo. Singin samad. Ado nga rod ti mangibagbaga asingin, nanang. Kaslakas ta nga rod ti panagkitak. Ang imbagman, tanakalagip kayo nga imbay pimasyar, anak ko. Saan kami lang apimasyar, nanang? Umayda kayo kuyugan. Tapno adda kad kaduan ni Meli ijay balay, no adda ijay trabaho. Sige, nanang. Tagmay-may sa kayo matlaang dito'y. No, kasta ti kunayaw. Agad sumurotak nga rod kada kayo. Ay na, agyaman kami, nanang. Saan kan nga agyaman, anak ko? Tapagrebengak ti tumulong kan ka. Agyaman ak, nanang. Imbaglakit di tanasingpet ni asawak. Ket kayat na kayo nga alaan. Siyempre, agmay-may samot ni nanang dito'y. Awan ti kadwana, kasanungay no agsakit.
Day tangarod ti pagyamanaken ka, darling. Taman nakaawat ka nga asawa. Ay nabalasan ka. Napintas mo't gayam ni nanang mau. Isumot lagayam ang napintas ka. Tanapintas ti inam. Saan mo, tata? Ninanang ko ati napintas. Sana siya. Ay, isaan man, balasang ko. Napintas kayo adwa. Sige man laangan. Ay, ungayam, tata. Sige mapanak pa'y di tabalay mi. Nabanugak ngamin iti biyahe. Kat kayat ko ti aginana. Sana bali, tata. Baliwan tay tumanen ti agsarsarita. Ala, magna ka laang anak ko, tapno mawatwat ka. Siya kun ti agdalos di turwar. Ay napasensya kayo nanang no da kayo ti aglinis. Tani, talaga amarigatan nak nga agrukob. Dakil nga minan ti tiyan ko. Ay na. Makaginawa ita ni Meli. Taadda ka akadwana, ading kaw. Ay hawan akaka. Kaya't kumuti agyan dito, tapno makadwak ti anak ko. Nagasat ka. Tanasimpet ti manugang mo. Jay daduma ang manugang ko. Saan da palobusan dagiti anak ko nga umay pumasyar dito'y ayan kaw. Ay hawan kaka. Adda ka nukasta ang manugang. Ay, aw-awatek latan Nuan yati ka babalain dagiti manugang ko. Talaga nasingpet kayo, Tata Anton. Man nakaawat kayo. Kasta ti rumbeng, balasang ko. Nasimpot mo't day takaaruba yu anya anak ko. Masyanak nga rod kan kwa na nanang. Taado nga agpaiso ti anak na. May sa ti umay mang sarsarong karkan kwa na no daduma. Adayo ka di tinakaikamangan dagiti anak na. Wen ka no. No kasi nga agmay sa dita sirok ti kayo. Mapan ko kasarsarita. Kasta talaga tinataenganen. Kanayo na apadpadaanan ti anak na nga umay sumarungkar. Kasta ka di, nanang? No agkabanwag pa iti tao. Ado ti mabalin na pagpalabasan ti oras. Agtrabaho, agpasyar, kanda dumapay. Iso asaan na unay amarik na ti iliw ken ti panagmaymay sana. Ngam no nataenganen, nakapsuten. Namnamaan na latan ti panangsarungkar dagiti anak na kenkwana. Amuyo nanang. Idi damo. Mabutengak iti pagrebengak kas may nga ina. Kayat ko amay salaang ti agbalin nga anak ko. Tapno sa anak amarigatan nga agaw awir. Ngam idi nakasarsaritak ni Tata Anton. Nagbaliw ti panirigak iti biyag. Naikat ti buteng ko ang maadaan iti adu nga anak. Imbag man tanabawing nga ti kapanunutam anak ko. Unanang, adu tinaadal ko kini Tata Anton. Ay kat nasaya at nga rod anak ko. Taado tinaadaw mo ang naimbag asursuro ken ni Kaka Anton. Wananang, masapul adagiti anak. Saan da abay-bayan dagiti naganak da? Tano awan tinaganak, awan damat nga anak. Idida mo, kabuteng ko ti pagrebengak iti agbalin nga anak ko. Ngem gapo kini Tata Anton, napunas dayta akinatakrot ko. Kastan, katagyaman na kiti anos yo, anang yurnos iti pakasarita. To'y pagayam mo, Meli. Pagayam Meli, saan matadakas ti maadaan iti adungan anak? Basta lakit di maipaayan yu ida iti nasaya at masakbayan. Ken maiwanwan yu ida iti nasaya at akababalin, tapno saan da dumakkel, asakit ti ulo. Palagip met da ito'y kadagiti anak. Asaan yu kumamat at alikudan, wenno baybayan dagiti naganak yu, nang runa no agkapsutdan. Laglagi pa nyo, ano awan da, awan kayumet. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan ang Meli
at taga Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Kunak man no awan ti boyfriend dayjay amay lang. Kat awan may. Ada nakakita kan kwa na ijay Santiago. Ada kakuykuyog na. Anya. Kat amom no asino ti kadwana. Asino? Dayjay Aloyd. Anya. Kunakmat ngamin kan kananang. Nabayag nga ilimlimad na ti relasyon da. Ay, na yan dayjay akapsat mo. Saan na ngamin ama sinaan dayjay alalaki? May mayat ngamin. No palubusan yun ama pan ija Manila. Sige, takasari itaktuman ni Mayla inton sumagpat. No denggan na kayo Sugsugsugan samot ngamin dayjay alalaki. Asaan na tayo adenggan? Nanang, ipadas mo man day ti ginatang ko a blouse mo. Asino ti kaduam anapan ni Jay Santiago? Jagayam ko. Asino agayam mo? Ni Linda. Ay, agul-ulbod ka, Mayla. Nanang. Dayjay Aloyd ti kaduam niya. Ha? Iso ka de ti kaayan-ayat mo. Nanang. Ha? Apay adayjay pay alalaki, ha? Nanang, pangaasiyo. Nahustuhan akon iti edad. Adamot karbangak magdesisyon. Ay, nagado dita alalaki. Apay ani pay Lloyd, Kan anya tinaramid yo ijay Santiago. Nanang. Ha? Anya kalakit din aya anak ko. Iti dayta akinapintas mo. Di ka man la makapili diti sa balay. Nagadumatan day tatumtumaram nga agas? Wan nga Rod, isumatin resita ti doktor. Kaya't mo asawan, ni Mayla tinang ipadoktor kan ka? Wan, adda ngamin tinalay nga doktor ijay iti sakit ko. Swerte ka kini Mayla, paring Lloyd. Pagasan na ka pa Mababay nak nga Rod kan ko pare. Ala, agpaimbag ka nga Rod. Tani, kasta unay ti panangasikasukan ka ti girlfriend mo. Nanang, nakasaritam ka dimot lang ni Mayla? Ay, wan, inungta, iso nagsangay. Rumbang lang mabit lang tagumatangak man iti ipagpagatang ni tatang mo nga agas iti rayuman At damat sweldo ni Mayla. Isu kumamot ka na ati gumatang. Amo na mati kasapulan ni tatang yaw. Masapul aya nga ibagak pailaan. Nagdakkel ti sweldo na. Sulsulwan na lang ti sweldo na. Ura di agas lakuman ni tatang tigatangan na. Ay kat, bye-bye amon Ala, bantaya kung dagita pinalengkem nanang. Tagumatang kan iti agas ni tatang dita parmasya. Kita Mayla, dakkel ti nagbaliwan ti salunat ko. Sipod na panak nagpa-doktor. Iso nga ituloy mo lahat ti agtumar iti agas mo. Agyaman agkan ka, Mayla. Nga oray ado ti kontra iti relasyon ta. Ilablaban naklat ta. Si kakit dimat. Ipagarup ko asaan ako na maimbagan iti sakit ko iti ko di lakimpet kanyak.
Umimbag tumot laang. Basta di mo liwayan ti agtumar. Mayla. Kayat ko, ilaban ta ti ayan-ayat ta, Lloyd. Mayla, nakasagana ka sumangoy ti pamilyam. Ipanagnak ko ti kinapudnok ka. Lloyd. Ay ayatan ka unay-unay, Mayla. Oh, sige. Pagtutungtungan tayo ti may papan iti reunion tayo. Tatang, nanang, anya ti makunayo? No siya lamay sa. Nasaya at mat no dito balay ti pakaangayan na tanalawa mo ti paraangan. Awen tanalawa mo to'y balay tayo. May tikas to'y nga ramidan tayo. Tamakita tayo dagiti kakabagyan tayo. Kanyam amok tumutin ati boyfriend ko. Anya! Mayla, pangaasim. No dayjay tupay la alalaki tiyam ammo. Saanan? Saan ka kumamot akasta? Di kay agrekyar. Sobra ka mutin manang. Apay, nagwapo ayan ti asawam, kat saan mo? Anya? Magtal na kayo. Pagsartengam nga agsaw day ta babae tatang. Kat no jay boyfriend na kat adda makaakara sakit na. Manang saan kumamot akasta? Apay, tikunam, malapdan nak nga agsaw. Tikunam, jak ammo anapan mo impadoktor ni Lloyd ijay Santiago? Anya, day tatipod no, nanang. Tatang, di mo pa'y maituret ang maigatangan ni tatang iti agas? Angam day jay alalaki? Paggasgastusam iti agas kan pagpadoktor na? Wanya, naimbag ka na talaga? Wen, saan da ko ni adaywan dagiti tao? Awanan ti kaddil dito kodil ko. Napigsa nga ro dagiti agas at inumar mo. Wen gayan, mabali na ko niya agbyag iti normal. Makabiro kakmatan iti trabaho. Ket, anya ti plano mita? Agtrabaho ag gayan. Agurno nga iti kwarta. Tay kalaysak ni Mayla. Uy, nasaya tayo ta planom, Lloyd. Wen Lloyd, nasaya at no agurnong ta para iti masakbayan ta. Agtrabaho ak dito eh. Agtrabaho ak mat ijay Manila. Ngamin, ad-ado ti opportunity ijay. Wen Mayla, ipanagnig ta kadagiti tattao. Asaan da ta mapagsina? Lakay, anya ti makunam. Palubusan ta ka din ni Maylang agpa-Manila. Ay, awan tunti kadwata dito'y balay. Ay, pampanunutak ana sa isaya at matkit din no agpa-Manila. Tapno maya dayo iti dayjay Lloyd. Uray no surutin la tamot ni Lloyd iji Manila. Sa bagay matkit di saan mo't siguro ang makasurot? Taan nurid-nuray dayjay Lloyd. Agpatinggalatan dito dayjay a tao. Ay, di mo matagibas iton jay tao. Bakit? Pudno mo't ibagbagak. Awan, tinasaya at amaaramid na. Makigap-gapas kun agbilaglaang iti irek di takalkalsada ti amuna. Anya? Din to tani Mayla nga anak ta. Nakagraduar iti kurso na. Nala, palubusan ta nga ro ti anak ta. Tamapan agbirok iti pagtrabahuan na. Ka kumapalubusan ka ni nanang mo nga umadayaw, Mayla. Nakapangideng akong tatang. Nakarubuhat akon. Lapdan na ka di pa'y laang. Iso nga ron, ti kunakmat ka ni nanang mo. Adan nakasagana a pagtrabaho ak iji Manila, tatang. Dakil ti sweldo. Iso adidak ko man lapdan. Alang nga ron. Baka muanda kaming tumot akan ni nanang mo. No kasano kan tumutin iji Manila. Wen gayam tatang. Saan akon ang makireunion?
Ngamin, di matla kayat damanang kananang nga itugot ko ni Lloyd. Ala, makamo ka. Desisyon mo dayta, anak ko. Uy, dakkel ti sweldo mita Wen, ado nga minti overtime ko, gayan. Agpainom ka nga roda na. Una, ijay bidyokyan yam amok. Sa dino dayta? Ijay sentro. Kan ada nam amok at chicks ijay kat. Aus? Wen, nagpintas si ka. Bicolana. Ha? Ano, kasano kay ni Mayla? At damot ijay Manila. Amo na pa'y ayatera midak. Anya? Ay, unay mo't daytan a video kyan. Ay, sana makaturog da tao. Ay nananang, may mayat no ireklamo langan ije barangay hall. Ay, win nga road. Ay, sapay nakapigpig sa. Ay, nanang, amo ka din ni Mayla ti ar-aramidan jay boyfriend na? Nga, anya. Kat no adda nakitak akatib table na di ta video kyan? Anya, agtrab-trabaho di ta? Wala nang, amok, ta siyak ti mang man-manicure kadag iti babae di ta. Hay, adda pa'y is-istoryahan da kanyak Anya da ita, anak ko. Iyaw awid ka nun ni Lloyd jay Bicolana. Napintas ngamin day jay kat. Ay, nagalasan day jay alalaki. Wen nga ron nanang. Iso nga ibagaktukan ni Mayla inton agbakasyon. Muna ako niya gawid, gayan. Nagsaba ka matan nga gawid? At da ngamin di tarwar ni Mary Ann. Ha? Ni Bicolana? Wen, inuroray nak gayan. Ala ka. Oh, apay manan? Kasano numaaman ni Mayla? Bay-bay am da dya babae. Kan masadutak matin amang kontak iti cellphone na. Anya? Ala, inakon. Kusilapan nakday jay, no pagurayat iti mabayag. Naglukod day dya ataaw. Day, kagap-gapom lang di tabang kagngam agong unget ka. Nakita gayam ni Lloyd. Nakakitaam. Di ta kalsada. Ket ada kahul-holding hands na a babae. Ay, nukasta. Podno ti ibagbagada nga da sa bali anobya na. Di na sayaat. Tapno agwinnas wasdan ka ni Mayla. Saan gayam ang mapagtalkan dayjay a tao? Ay, ano ni Mary Ann mo? Mabit lang. Kasarsaritan na lang tayo manager ta. Tapay? Iyawid kon pare. Anya? Kayat na ti sumurot kanyak di iyawid kon. Ay, siya man ti madandanagan. Taapay manan. At da nga rodan girlfriend mo. Ngamawan dito'y pare. Danag mon aya. Mayla. Oh, apay akas taon ay tikigtot mo ang nakakita kanya, Lloyd. Babes, yung pinapakuha ko sa'yo, akin na. Anya ti kayat asawan da ito, Lloyd. Babes, ang tagal naman. Awanan kay timbain, Lloyd. Mayla, agpalawaga ka. Mayla, please. Adawanak! Linoko lang, Lloyd. Linoko lang! Parbangon asimbangpot ka? Wan manang. Diyak mo nga gawid ka. Kaya't ko lang ang asorpresahan ni Lloyd. Kat anya? Napanak nakakapod na ti atap ko. At day kapkap palay na ang babae.
Ay. Ibagak kumadaytakan ka, idi pay laeng. Ang kuna, ang nasaysaya at nusikan amis mo ti makapanagnan. Iso aday ta, nasayat mo, tanakitam amis mo. Saan ka pumanaw dito balayo? Aging gaasaan ka makasarita, Mayla. Pinarwardak dagiti naganak ko, tapno pagawidan kan. Tani agarbisan, ngam di ka matla pumanawan. Pakawanan nak, Mayla. Si katay ayatag. Patyan ka kadipay iti day tanga ibagbagam, Lloyd. Inyawid mo niya babaim. Agdenden na kayo pa yan. Pakawanan nak. Ngamin. Awan kay di kasapulan ka. Anya? Nyum itatadakan. Isina ko ni Mary Ann. Pumanaw kan, Lloyd. Mayla. Pumanaw kan. Si kamot latin ang dadaol iti relasyon ta. Nagtalakakan ka. Imadayo ang gapo iti plano tang agurnong para iti panagkalay sa ta. Ngaman niya tinaramid mo. Nakirelasyon kay ti sabali a babae. Iso a pumanaw kan, Lloyd. Pumanaw kan!